clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le ve kule voin hi September ni sompali sang ni somni le pakhat thole ni ania tuntuma chuan barmaram chunga thil thleng langsar sualte tarlan na kan lo nei le don ani barma tual chung boina hi chik taka kan thlir chuan China le Asian ten boina chinfel pui tura an malak na hi a hlo tling lo hle ti a hmu the ani Burma politics boina wanga mi puiten he na tran puina pe kan tumpo chu tun thlengin ala thleng chuang lova atlai hle don ani China in Asian drama palai ta na abik taka tir Mr Sun Khiao San hian kar khat meu chamin August ni somni le pakhat khan Burma alo zin towa Sipai Lal Berle foreign minister ta na anruat chu alo hmuto bokani China le khovel mi puite hian Burma tual chung remna le muan na anei theinan le democracy lam tluang an zo mek chungchanga a thazonga ngong anei theinan tharum thona ten lovin theito pa ma an lak du thu hi zaido takin an lo shil fia to bokani Brunei Rama special envoy to Asian tana arwat point Burma Sipai Council sarkar shwai tu tenen anin biak fo thu asoi boka Burma Rama jin hi atum fo to china Reilo te ala zin ngei don ani ati bokani Azin huna chuan Sipai ten an thren mek democracy icon Aung San Suu Kyi po mu atum don bokani Sipai Council sarkar hian Burma tual chung boina hi chin felatum tak niin alang lova hun khoral nan hian procrastination tektikam hang niin a hriatani China le Asian te hian hoi hom tak le zaido takin Military Council sarkar hi Burma ma kho a eng zonga a then theinan a be feu to reng boka Asian palai te malak na a thuan op chan ber chu Military Council sarkar hian Burma ram chung boina hi politics takin a chin fel du lo wangani People Republic of China chuan palai big meu tirin NLD party chiamai tura Sipai sarkarin ma lak mek chu adu lo thu te asoi lang towa China hian zaido takin Sipai sarkar ho tu Senior General Minong Hlaya chu thu thatak tak soipui ma se Sipai ten thu nei na anpong lak ma dewa Minong Hlayan president din mun angiat lat kha arem ti theilo wangin Aung San Suu Kyi chunga hian huat na in an lakhata Sipai ten an thu nei na chelri an tum het lat na hian Barmaram chung boina chu chin fel ati har sangei don bokani Asian special envoy in September ni khan Burma boina chin fel na thok thei tura thali chung in ka hai puan arot le chumi hun chunga mi puitan chom dol na an kalpui tumpo chu NUG in September ni sari khan Sipai Council sarkar laka rampum huap do dal na apuang thut bokani Military Council hirin ngam chi anilova mi pui thlop an hlo bokani Sipai Council sarkar hi khovela khoiram main an la pompui lova China le Russia ro chuan an ram tan hlok puina an nei thea wangin an be chamai chau zo kani ti chung point China thu hi Burma Sipai sarkar chuan China thu hi a koyangi lin alo zom du ta chuang lova ma se Minong Hlaya hian du thlan tur an ei vak lowani chu wangin Burma boina chingfel tura nor na hi hun khoral dan chi sang mangin Asian thilphut te hi athilo tling talawani Burma ram boi chin fel har sa chan ber chu Asian ram ten atira tangin NUG sarkar biak ron an ngai tha wang le Burma ram tana ruat Asian palai te an chak tok lo wang ani deu bera tin Burma politics boina chingfel thei tura akai kuang ber Sipai ten an thren mek Aung San Suu Kyi an lamhu lo cheu wang po ani bok NUG hian September ni sari khan D-Day tiami puiten an soi mai thin state of emergency lo puang le zel hian Asian palai te tan remna zonga political dialogue nei atum na zong atilo cham le zualtani China hian a palai te kaltlanga Asian ram chunga asuk thlek chu adang lam deu shet ta amairo chu athil kalpui to ruam man na tam tak chu chak takin a kalpui zel bokani Burma boina chin fel na ma mi pui chan bo hum hal le democracy tungdinga mala tu chuan civil disobedience movement kalpui chun zom le Sipai sarkar thunei na a chil ho dorem hi a chin fel na om chun ani to bokani Pakistan Sipai officer lian tetel na palai rual chu September ni khada tanga ninga chungin Burma rama ngoi rengin anlo jin ti tlai kho nuwa hriatani Pakistan military palai rual te chu Myanmar sarkar nen in lai china tha nei turin
China mit mei an hmu ve le an zin ani arinom ani Pakistan chuan Burma sarkar nen tho hona nei turin an ron kala thlona repair le von that na lama an pui bom don ani Burma long sipai ten ral thuam le amu lam chungcha nga po engemaw chen an tang dun don ani ome Pakistan rama anrem khom China mi thiam te siam JF-17 jet fighter te chu Burma Air Force ten an lo mang ho te re nge ni dona an le sak don ti po chiang takin hriat alani lovani JF-17 jet fighter siam na hi Pakistan Aircraft Industry Works Department le China Chengdu Aviation Engineering Corporation te tangkopa Pakistan rama bun ania Pakistan le Burma ramin lai chin na hi sang ni le som pasari kuma Arakan rama Rohingya boina alo chuwa tangin anin kar akhiviau to ani Pakistan sipai palai rual ten Burma ram anjin chan hi US sipai ten Afghanistan ram an chuasan nuin China sarkarin ram sang-sanga athunei na thla azar beldu wanga thil ati tir niin arin thei bokani ram pani in lai china tha siaman tummeka Burma police officer then kha chu Pakistan ram khopui Karachi a bom kam su danjerin training an nei mek bokani Myanmar ram chung chin state ta Burma sipai te le tual chu mi pui te tu hnaya anin beithar le nuwa Mizoram aral tlan anron lu belzela an lu na khotlang ten thei top chuain chomdol na an lo thokani Myanmar sipai te le tual chung mi te in be na hian zual lam alapan zela wangin ral tlan hi an lalu don chau mai theya tuna ramre bul hnai khuwa ten an chomdolang hi kalpui reng thei ani don lo wangin sarkar point ruam man na fel jok anei thuaya ngai don ani tun haya sipai te le tual chung mi te in kara in ka na a thlen thar le ta ka wang hian sarkar sipai lam te hi engtik lai puar ron thok le thei reng an nia he wang hian nu naw le tar te tan chuan sahim na zonga tlan chet mai lo chu du thlan turawang le ang Jelly le lama om te hi khovel dana chuan ramdang mi mani se kanu naw te an nia harsat mangan an towa tuam hlom tu tur chu keini hi kan ni kan chipui te ni lo poni se indona le boina wanga ral tlan hi chu khovel dana po thataka lo dong song tur kan nia an ni kan lo chomdol hian kan ti tur dik tak ti kan nia hei hi tilawila khovelin min dem nge yang heti lai hian India sarkar chuan kanu naw te ral tlan hi ral tlan dik taka ala pom du tlan lova hei wang hian chomdol na po ala pelo ni in alanga azia lo hle ani ram le ram politics chu eng po lo ni se Mizorama mizo te hian ramri le lama kanu naw te hi kan thla thlam thiang lova thiang to ka kan tran puin kan thlamuan turani hemi konga hian uluk zo ka ngai tua kalzel dan tur hi sarkar levela rel ahun to hle maya sarkar nga chet arem lo na potlom ngai polte fin taka man tangkai dan zon thiama thang ral tlan te chomdol na hi ramrin hai khwa ten antin lo hun om thei ani reng to wangin aram puma kan chet atul chodon ni in alangani D-Day puan ani nuwa military council chuan thalai ram hnoilama om te chu lo kir le a school culture le turin a som ti hriat ania military council hnoya media then khata chuan thalai ten zirna ngai poimo tur le school culture mi pa ngai ani thei thu le PDF pol ne na in nam hnoilo tura tar lan ania chutiang mokin ramdanga om thalai te po chu anrama kir le tur le anramen welcome thu te thu chua hian an tar langani military council chuan NUG in D-Day apuan nuwa hetiang omjani vaklo tur le kongro sulem lo tur thu chuang chi hi a chuareng ti hriat ani bokani maitel tawar te PDF hoben an bom chiat chu ram phatsan na atlina wangin military council sipai ten ati chitu te chu an manani chuan thi bak hremna dang pek turom lo tin Major General Zomin tun chuan nimin tlai lamdar thumvel khan thupuan chuana poimo takangina soi chuaka ani chuan keini military council lamin voingi mazat zoldo zoka tang maila heng kal for ISIS Taliban ang chi hian mipui har sat na thlen zonga an chet na sang hian ramti chiat tum na chi ania keini caretaker government how to luber chairman senior general point tawar te PDF ten anti chiat hi hlok na omlo ani thu nimin inkhom na asoi tel toa PDF ten hetianga anti jail don ani chuan military council hian emergency dan pakhat puangin
PDF te chung le khat te chu ram chunga zong chuakin kumrei tak tan tiremo ti hlume mo thlengin dan kan siam mai don ani tuna po PDF ten rengon le mandale khopui mun sang sanga bom an ti po wangin poi soilo sipai te police te an thi pha towa chu wangin mi pui hian sual rong bol tu PDF in ti te chu in sia ani chuan sipai officer lama chanchin in ron pe theiani ti ka hria tir du bok chewani ti in thu chuan siam ani UN General Assembly palai ni turin NUG ruat u kho mo tuna chu vote pui turin UN member Ramza Somkole pathum hena Burma Pro Democracy activist ten lekha an tho to ti hriatania China Communist Party point NLD lam awon tan to hle ti hriatani bok Burmese Pro Democracy activist Ramchung le Rampona omten phung khomin September ni som le pani khan UN Human Rights Council hena Burma Sipai Council Sarkarin rong takami pui chunga tharum thona le tual tha na a thlen mek chungchanga hmalak pui turin le NLD Sarkar laya lo thok to le om mek ukom motuna chu UN Permanent Representative chu Burma tan ruat chunjom zel turin an nge na ni hetinga ukom motun tana credential challenge nei tura an pun khom na hi Burma ram rengon le mandre mai ba ka USA UK Canada South Korea ram le Netherlands rama te nei ani Burmese Pro Democracy Group te pun khom na hi US rama chuan niwek khuan nei ania Netherlands ram khopui Amsterdam po khopui lun lai Spoon Square nei ani bokani 76 UN General Assembly hi September ni som pali thakwa sang ni som ni le pakathian tran turania ram pakwa palai thut khom na Credential Committee chuan NUG representative ukomo aung le SAC ram palai tur sipai officer hlui ang tuni na chu UN envoy to Burma ta na buk ani don ani China po hian aril su thlek ati danglam ta ka wangin ukomo tuna hi UN permanent member atan vote athak to mai thei thu political analyst ten an soi bokani CDF mindat khuwa pakhat thi ma athunu chia chu hetiang hi ani ke chu Federal Democracy mu theina Military Council te ka beina ka lo boral ni chuan heng thu hi mindat township a kholal le ka tho pui sipai te hria tan ka hnu chiani min vui huna chuan engsa ma elo tur le nuna nei reng tha lo turani mi pui sei satu Military Council te tiam lovin nuna nei phot chu ti nan le tha lo turani min vui huna silai me puwa turani lova silai mu zong hi melma ne na thlengvek ro se min kana silai mu hi mi pui in ven na le Military Council te tan man turani min vui huna chuan tu ma tra lo turani ya thi na duama thi kan ya wangin tu ma tra lo turani su na la po sak lo turani ya malam thlir chunga be dan tur ti ho nan man jok turani he ka thi na hian tu ma mo chia turanum lova he revolution hi ka du thua be kan ya wangin tu ma dem turanum lo chu wangin chung khalai na te in mo chiat na om turani lo atop thlenga in ka na ma chon turin ka duwa rel runwal mai lovin le be se ni rana Federal Democracy tundin ani theina na be turin karam le kami puite ka cha du bokani